تماشاوان نهجا دم باش ده شر نافخوی سوری ده بری شرجی بگمان سکتورا کو هری زیده خدمت ده نه هاتو بو کرن هاتو بو اهمال کرن سکتورا و گوهستنی بو ری تونل گشتن ازمانی رین ترینان رین باسان و گریبستن کو گلکی سختکاری ده هبو جبو دولت براستی زیده نگرینگ بون او خدمت گزاری هیچ دما بعثیان دا جدما هر دو اسدان دا باو کر هر دمه خلق جوان خدمت گزاریان کل سوری و لبشن دنین پاریزگاه جدا جدا هبون گلکی بگازم بون خلق ریو بریان نویا سوری ده ویواری دا بارکی گلکی گران سر ملیویه از وی مجاره وان خدمت گزاریان کو بری هاتبون اهمال کرن لگل که گوتو بیش بکم لگل وزیر و گوهستن یه حکومت سوری بهادین شرم جه شامه برای ساتالیت میوانه منه جناب وزیر شرم دما تخوش به و بخیراتی دست بی که من حس کر از وی بزارم چند گریبستن کو سختکاری تیده هیا لگل کمپانیاین بیانی هاتبون امضا کرن و هلوشاندنه حياكم الله اهلا وسهلا سلاورس دبنگه ده سکتور و گوهاستن سکتور که خدمت گزاریه اف سکتور جعالی رژیما بره و هاتبو پاشگوه کرن ممكن الإهمال يعني لعدة أسباب من دبکو پاشگوه کرن جبر چند سدمان به یک جوان سدمان گرینگی دانا بر رکفتن تایبت بو سدمک دنجی بخمیا رژیم لسر دابین کرنا پیدوین گل سوریه بو لسر گریبستان چه بچوک چه مزم بن جوره که خدمتی دوان ده بو گریبست جبو آلیه کی دیار کری یان جی کوشکا کوماری هات نکرن گریبست با آوه کی هات نکرن کو برجواندین دولتو گل دوان ده نینن یان جی بهاین کلو پلان هاتلن بلند کرن جبو برجواندیا کسین آسایی یان جی خدمت گزارین گرینگ لهمبری بهاین پر هندک هاتنه گیم کرن الهامة مقابل يعني أن تكون تكاليف بسيطة جدا باشه بهتر لقال كيجان كومبانيين بياني أو غريبستين كو شبه السر هيا نزلال بون هبون نا نشرته کو گریبست به کمپانیاین بیانی ربن دبکو گریبست بناوی کسین نافخوی بو بن وک ناو نیشان لید راستیه ده جبو برجواندین بشار اسد و دردورا وی یانجی دزگین استخبارات هاتنه کرن دبکو گریبست و بولاتان رجی هبن لید جوریک به عدالتی دوان گریبستان ده هیا از وکی دولته دوی گریبستان جبو برجواندیا گشتیا دولت و گل چه بکم گریبست به هن ولاتان ره هیا وکی روسیا و یان ایرانه برجواندیا گشتی نیا سوریه لیا وان ولاتان کو گریبست بوان ره هاتیه کرن هذا العقد باشه جناب وزیر تشتكيدن مثلا غريبستك دنافرا كومبانيا سوري وعراقي ده جابوا بقاسي 10 مليون دولار امريكي هوني وان وي غريبستجي هلوشينا جبوا يعني غريبستا بغواستني بو ربما هذا العقد يختلف نوعا ما هذا عقد دبکو اف گریبست حتی راده که جدا به اف گریبست که و برهنانه آنگو دولت عراقی 10 میلیون یورو دایه جبو کرینا هن اتومبیلین بارهلگر جبو کارکرنا دنابرا سوریه و عراقی ده دولت سوریه دولارک ندایه لبریا قزنجه پره دیارکری تی داین کو 5 میلیون یورویه لحتی نها دولت سوریه اف پره ندایه لگوری گریبستن دنن وزارت و گوهستنه اف گریبستکه بچوکه درباره وی گریبسته امی به آلی عراقی را تکیلیه دینن جبو گهشتنا چاره سریه که هلوشاندنا وی یانجی بردام کرنا وی لب آوائه کی راست به آلی کاریا خوده واستمرار هذا العقد لكن بالشكل الصحيح باشه ان شاء الله چونو هاتنا دناورا شامه باجارین دن و پارزگاهین دن ده آسایی نها يعني چونو هاتن راحته ملتکاره ادیب راحتی بچبه
طبعا أكيد نحن من اليوم الأول بێگومان درۆژە یەکەمە ڕزگارکردنە دەمە دەست بە دابینکردنا پێدڤین خەلکێ کرد. خاسما پێدڤین سەرەکەین وەکی نان و سۆتەمەنیە دیگەل دابینکردنا سەکتۆرە vەگوهاستنê da ku xelk karibe di navbera parêzgehan de çûn û hatinê bike. Me dest bi dabînkirina sotemeniyê ji bo amûran kir da ku karibin bi hevahengî li gel Wezareta Petrolê bixebitin. Me dest bi rêxistina geştan di navbera Şam û hemû parêzgehan de kir. Di navbera Idlib û hemû parêzgehan de. Di navbera Heleb û hemû parêzgehan de. Her wiha veguhastina navxweyî di nav her parêzgehekê de. Me dest bi danîna planekê kir ji bo diyarkirina bihayekî guncav ji bo xwediyên otomobîlan û di heman demê de guncav be ji bo xelkê xwedî dahateke pir kêm. Niha em dikarin bibêjin ji sedî heftê heta ji sedî heştê ji bihayên kiriya veguhastinê çesbandîne û tenê bicîkirin. Derbarê xizmetguzarî ji bo welatiyên me dikare bê gotin ku ji sedî pêncî heta ji sedî şêst ji hêlan çi navxweyî çi derveyî hatine dabînkirin bi alîkariya Xwedê. خارجية تم تأمينها بفضل الله. tiştekî din Cenabê Wezîr ji bo xelkê gelekî giring e. Li gor welatên din otomobîl li Sûriyê gelekî biha bûn bi rastî. Ti planeke we heye ku hûn yanî bihabûneke yan jî reqemeke standard ji bo modelên cuda yên otomobîlan deynin? طبعا السيارات الموجودة في سوريا كلها موديلات من الثمانين. بێگومان ئەو ئۆتۆمۆبیلن لە سووریە هەنە هەموو مۆدەلین ساڵن حیشتێ حتا 2010 پرانی ئەوان 2010. طبعا يوجد خطة لاستبدال السيارات. پشتی 2010 رژیمە هێناردەکردنە ئۆتۆمۆبیلان ڕاوەستاند. پلانێک هەیە ji bo guhertina ئۆتۆمۆبیلان. مەڕێدا هێناردەکردنە ئۆتۆمۆبیلێک و تەمەنێ wan ji 15 ساڵان nezêdetir e. Angu otomobîl divê taybetmendiyên teknîkî baş û teknolojiya nû hebe. Her wiha otomobîlên nû û bikar nehatî. Me dest bi hinardekirina otomobîlan kiriye û me bajeke kêm daniye ku di navbera ji sedî 10 heta ji sedî 15 bihayê otomobîlê de ye. Di demekê de berê baj ji sedî 300 bihayê otomobîlê zêdetir bû. Xelkê bi dilxweşî pêşwaziya vê gavê kir. Xelkê dest bi kirina otomobîlan kiriye. Welatiyên me li welatên Kendavê yan Iraqê yan Tirkiyeyê dest bi anîna otomobîlên xwe kirine ji bo nav Sûriyeyê. Gumrikê didin û rasterast têne hundir. Xelkê pêşwazî kiriye. Divê hemû otomobîlên Sûriyeyê werin nûkirin. Ji ber ku otomobîlên kevin hene ku temenê wan 30 an 40 salin. Kêmtirîn temenê otomobîlan li Sûriyeyê 15 sal e. أو 40 سنة بعض السيارات أو Di qonaxên bê de em ê planekê ji bo guherînê deynin. Eger kesek otomobîla xwe ya kevin radest bike û ji nav bibe, em dê rê bidin ku otomobîleke nû bîne. Dibe ku ji gumrikê were bexşandin da ku em alîkariya xelkê bikin di guhertina otomobîlên xwe yên kevin ji bo yên nûtir. حيث نساعد الأهالي باستبدال سياراتهم من قديم إلى أحدث إن شاء الله. باش من خواست vê jî bizanibim çend dergehên bejî bi welatên cîran yên Sûriyê re hene. Heta niha 11 deriyên mein çalak hene ku ser bi desteya giştiya deriyên bejahî û deryayî ne. Baş e. Wê kengî li gel Iraqê werin vekirin û deriyên bejî çûnû hatine yan jî ji bo bazirganiyê? طبعا بالنسبة Bêguman deriyê Bûkemalê derbarê Bûkemalê dikare bê gotin ku me dest bi çalakkirina wê kiriye. Gavên çalakkirinê berdewamin û biryar heye. Di qonaxên bê de piştî çareserkirina pirsgirêkên herêmên Hesekê bi alîkariya Xwedê deriyên dinên bi Iraqê re dê werin vekirin. بإذن الله. Cenab-ı Wezîr yani çûnû hatina navbera herêmên nedbin kontrola we de û dibin kontrola Qesedê de yani çûnû hatin û bazirganî heye kêşe tune? لا أكيد يوجد مشكلات أمنية يعني Bêguman pirsgirêkên ewlehiyê di çûnû hatina welatiyan de hene û metirsî heye. Em hêvîdarin demeke nêzik de ev pirsgirêk werin çareserkirin da ku welatiyên Hesekê û Dêrezorê karibin serdana Şamê û malbatên xwe yên li parêzgehên din bikin. المحافظات. Başa tiştekî din. Meselen
چند کامیون جانجی بار هلگرین بازرگانی روزانه د ناوبرا سوریه و ترکیه ده هنه بێگومان حتا نها تو ئۆتۆمۆبیلên Tirkiye nayên nav axa Sûriyeyê û bi berova jî jî dibe ku ji ber cezayan be. Niha Yekîtiya Ewropayê û gelek welatan dest bi taloqîna cezayan kirine. Dibe ku di qonaxa pêş de em bi welatan re rêk bikevin da ku rê bidin ئۆتۆمۆbîlên Sûriyeyê biçin nav welatên cîran û berova jî. Di navbera Tirkiye û Sûriye de barhilgir hene. Lê digihêjin sînor û barê wan tê daxistin û tê veguhastin bu ئۆتۆمۆbîlên Sûriyeyê. Lê ئۆتۆمۆbîlên Tirkiyeyê nayên nav Sûriyeyê. باشه tiştekî din projeyeke gelekî mezin heye projeya riya geşepêdanê jê re dibêjin di navbera Iraq, Tirkiye, Qatar û Îmaratê de heye. Sûriye daxwaz kiriye ku bibe beşek ji wê projeya mezin ya geşepêdanê ku yani Iraq û Tirkiye pê radibin lê قطر وإمارات آلیکارن قد و داخواست کریه که هم إذا ممكن إعادة السؤال زحمت نما دکاری پرسا خود دوباره بکی طريق التنمية يعني شو بيجي يعني ريا قشة بيداني بروجيه كجلك مزنة لا ممكن نعم بێگومان ئەم لێکۆڵنێ لەسەر هەموو ڕێن بەردەست دکن ku di nav Sûriyê re derbas dibin. للعبور من سوريا Em dikarin lêkolînê li ser mijara deryaya navîn bo Iraqê bikin. Dikare Sûriye bi Iraqê re bi çend rêyan were girêdan. Çi bi rêya hêla tirênê yan rêya bilez. Her wiha bi Ewropa û Asyayê re jî. Bi rêya Tirkiyeyê, Urdun û Sûriyeyê. Mijara Iraqê bi Tirkiyeyê re bi tevahî nehatiye qalkirin. موضوع ربما موضوع العراق مع تركيا Dibe ku ji ber çend sedeman be. Yek, ji wan ew e ku ew herêm hîn jî dibin desthilata Hêzên Sûriya Demokratîk de ye. سيطر عليها لا زالت قسد اوكي تدانستاندن Eger rêyek were çêkirin ji bo peywendiya Iraqê bi Tirkiyeyê re bi rêya Sûriyeyê divê di Hesekê re derbas bibe. Herêma Hesekê jî ji aliyê ewlehiyê ve ne baş e. تدانستاندن والقال حسكي اجي قال ريبه خسر وهسدي هنا جناب وزير طبعا أكيد يوجد مباحثات بين Bêguman gotûbêj di navbera serkirdayetiyê de heye. Her wiha civîn di navbera Ehmed Şerh û nûnerê Hesedeyê Mazlum Abdî de çêbû. قسد مظلوم عبدي طبعا يوجد بعض المماطلات من قبل قسد Bêguman hinekî xavî ji aliyê Hesedeyê ve heye. Li benda tiştekî ne. Lê di dawiyê de Sûriye parçe nabe û dibin yek birêveberiyê de dibe. Em hêvî dikin kesên aqilmendên nav Hesedeyê rêya rast bigirin ku yekîtiya Sûriyeyê û herêmên nekişînin nav xwînrijandineke zêdetir. 14 salên şer û wêraniyê ji bo gelê Sûriyê bes e. Bêguman gelê Kurd pêkhatiyeke gelê Sûriyê ye. Bira û xwîşkên me ne. Ti cudahî di navbera me û wan de nînin. Mafên wan wek mafên me ne. Lê pirsgirêk ew e ku yên desthilata wan bi ser vê herêmê de heye dibe ku PKK be. Ku bi aqilê dewleta Sûriyeyê nafikir e. Lê fikirîna wan tiştekî taybet bi wan e. Dibe ku xelkê Kurd û pêkhateyên dinên herêmê ku bandora wan a siyasî yan leşkerî heye garibin çareseriyekê deynin da ku herêm nekeve nav şer, xwînrijandin, kuştin, topbaran û tiştên din. معارك ودماء وقتل وقصف وغير ذلك بله جناب وزير بهالدين كاري وزارته ولا باريزغا حسكي تبرسكريك تدا هنا يعني نورمال كاروبارين خدكن هون لحسكي طبعا مع الأسف يعني بعض مكونات قسد عندما Mixabin hin ji pêkhateyên Hesedeyê piştî rizgarkirina Sûriyeyê li şûna ku bi hikûmeta Şamê re têkiliyê deynin ji bo jinû ve çalakirina xizmetguzariyan ji bo welatiyên me êrişî dezgehan kirin û şewitandin û navaroka wan disîn. Çi li Dêre Zor, an li Minbicê, an herêmên Reqqa, an Tebqayê. Ew herêmên ku çûne piştî vekişîna rejîmê jê navoroka wan dizîn û arşîv û belgên wan şewitandin.
هەروەها ئەو جیهێندنên li Hesekê berê rê dan rejîmê an karmendên rejîma berê biçin navê. Piştî rizgarkirina Sûriyeyê ev karmend derxistin û ketin bin desthilata Hesedê û têkilî bi Şamê re hat birîn. يعني لقسد وقطع التواصل مع دمشق. بله ورم سر مسئله بالافرخانه يعني بالافران جي بالافرخانه قامشلو دبن كنترول وزارة ودايا؟ لا مطار قامشلي من نانا پشتی سێ ڕۆژان ji rizgarkirinê Hesedê bi tevahî dest bi ser balafirgehê de girt û têkilî bi Şamê re hat birîn. بشكل كامل وقطع التواصل مع دمشق. باشه جناب وزیر پرسه دره پراستی مراق دکم چند بالافرین سوری هنه؟ طبعا عدد المطار Hejmara balafirgehên medenî li Sûriyeyê pênc in. Tenê Şam û Heleb çalakin. Li Laskiyê balafirgeh Hemêmîmê heye, ev balafirgeh dibe ku di rojên pêş de were çalakkirin. Balafirgeh kar dike, lê niha binkeya Rûsî li wir heye. Planek tê danîn ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê. Balafirgeha Qamişloyê ku dibin desthilata Hesedê de ya, di rojên pêş de piştî rizgarkirina herêmê ji Hesedê bi alîkariya Xwedê çalak dibe. Balafirgeha Dêrezorê heye ku medenî ye, lê bi tevahî wêran bûye û pêwîstî bi nûkirinê heye. Lê balafirgehên Şam û Helebê bi tevahî dikar dene. باشه چند بالافرین سوری هنه؟ عدد الطائرات السورية قليل جدا يعني Hejmara balafirên Sûriyeyê gelekî kêm e. Dewlet tenê xwediyê du balafirên çalak e. Hem balafir ji nav çûne, hem balafir hewceyê çêkirinê ne ku dibe ku mesrefa wan bi qasî nirxê balafirekê be. Kompanyayeke serbixwe Sûriyê heye ku dibe 5 an 6 balafirên wê yên dikar de hebin. Girêbest bi gelek kompanyayan re heye. Pirsgirêk ne de hebûna balafirên Sûriyeyê ye. Pirsgirêk ew bû ku rejîmê her girêbestek û veberhênana firokevaniyê tê de bikira sînordar kiribû. Di qonaxa pêş de em dê hatina balafiran bi hejmareke berbiçav ji bo balafirgehên Şam û Helebê bibînin. عدد جيد إن شاء الله. تشتكي دين جنابي وزير مثلا قال لك خلقي سوري لاوروبا هنا مثلا جمد برسن دبيجن وي كانجي جشتين عزماني دنابرا اوروبا وشامي يعني حلبة دا دست بي كمثلا المانيا وي كانجي جشتين عزماني دنابرا سوري والمانيا دا راست ديريكت دست بي بكن Em dikarin bibêjin geştên balafiran ji çendîn welatan dest pê kiriye. Yek ji wan Hewlêr. Demeke geştên balafiran ji Hewlêrê dest pê kiriye. Hin mijar hene têkilî bi dorpêçan ve hene û hin mijar têkilî bi wan welatan ve hene. Ka dixwaze balafiran bişîne yan naxwaze. Lê em dikarin bêjin roj li du rojê hejmara geştên asmanî ku tên Şamê zêde dibin bi alîkariya Xwedê. يعني دمك نيزك دا وي جشتين عزماني دنابرا شامي مثلا والمانيا دا دست بي بكن والأمر Li ser Almanyayê mijar girêdayê Almanyayê. Lê balafirgeha Şamê amade ye ji bo pêşwazîkirina balafirên Almanya welatên din jî. إن شاء الله. باشا جنابي وزير تشتكي دين مثلا خطين تريني هبون قال لك خراب بون قال لك جكار كاتبون هون دفكرن دما بيشتا يعني وي سكتوريجي ببيش خينن طبعا السكك الحديدية يعني Bêguman dikare bêgotin ji sedî şêst heta ji sedî heftê ji hêla Rêhesin ji kar ketine. Ji sedî sî heta ji sedî çilê ku heye hewceyê çêkirinê ye. تحتاج إلى صيانة سريعة. Rêhesin hewceyê çêkirinê ne, hêl hewceyê çêkirinê ne. Hemû stasyon hewceyê çêkirinê ne. Pêwîstiya me bi parçeyên yedek heye. Niha em kar dikin Rêhesin çalak bûye ji bo veguhestina kerestên sereke wek sotemenî û tiştên din ji kenarê ber bi Heleb û Şamê ve. Hêl kar dike, lê di hemû bingehê de kevne. Ev hêl eger veguhestina zêdetir geşe bike, hewceyê çêkirineke zêde ne, bi mesrefeke zêde. Hin hêl hene di bingehê de nayên çêkirin û hewceyê guhertina tevahî ne, ji xala sifir ve. Hin hêl hene ku Iraq û Sûriye bi hev vegirê din û di Hesekê re derbas dibin. Ew jî ji kar ketiye. تمر بالحسكة كمان معطلة. Beşek ji wan bingeha hêlê jî nemaye. Beşek ji wan kar dikin. Lê ji ber rewşa ewlehiyê rê hatine birîn. تم قطع هذه الطرقات. برسا داويم خواست از بكم روشا مترو يان چيه
او مترونا هبون يعني مترونا هون دفكرنت مترويان تشيبكن لحلب يعني للشامي بێگومان ئەم لێکۆلینە لەسەر مەترۆ هەلاوستی دکن ئانگۆ ڕێحەسنا هەلاوستی ئان مەتروە بنعەردی لە بن شامێ نها پلان تەنێ ji بۆ شامەیە ji ber qerebalixê zêdeya li Şamê eger plan serkeftî be bi alîkariya Xwedê em dê bi rêya kompanyayê navneteweyî dest bi bicîkirina wan bikin. Cenab-ı Wezîr ez ê xatir bixwazim lê hûn bêhtir ji kîjan şerîketên çû welatî re germin ku li gel kar bikin. طبعا المصلحة الأولى هي المصلحة العامة اللي Berjewendiya yekem berjewendiya giştî ye ku ji bo gelê Sûriyê û dewleta Sûriyê têda bînkirin. Deriyên me vekîrine ji bo hemû kompanyayên navneteweyî yên xwedî şarezayiyeke baş. Hinek welat hene ji roja yekem ve hatine Şamê. Di bingehê de piştgirên şoreşa Sûriyeyê bûn ku li dijî rejîma berê. Pêşeng bûn di pêşkeškirina pêşniyaran de ji bo karkirinê li ser alîkarîdana hikûmetê. Bi tevahî ji bo avakirina destgehan. Niha her wezaretek nivîzgeha lêkolînê heye ku lêkolînê li ser proje û pêşniyarên pêşkêşkirî dikin ku sûda zêdetir ji bo dewletê têde heye. Li ser wê bingehê her girêbestek tê amadekirin. كتابة أي عقد إن شاء الله. Gelekî spas malata ava wezîrê veguhastinê hikûmeta Sûriyê bihatîn şerm ji Şamê mîvanê me bûyî. Zor zor spas sêvî dikim li Şamê em ev. Spas ji we re. Gelekî spas. Şükran. Serseran serçava. سپاس تماشاوانên hêja mala we ava be we temaşakir heta hevpeyvîneke din bimînin dixweşê de û bi xatirê we.